又不跟给姐夫啊，来，这一半给你。我不要，我是这样而已。不是这样啊，aduh, masya Allah。去拿调羹来了。Tete ya yang dia kan？对。我一定吃过，我不要。你去拿这个一半给你。我不要，我不要。No no no no，I no like。快点 ，I no like。等一下给姐夫。姐夫，我到这边一半，看看好吃不好吃？这一半给你。我不要，真的。我不是乱讲话，我说不要也不要。Tete jangan kan好不好吃？我们如果在一起，为什么我不要？这口给你。不要，不要，谢谢。很漂亮哦。快点啊！我不要，我不要。我水果是比较喜欢是酸酸甜甜这样咯，太太。如果甜而已我不喜欢，我喜欢吃比较怎么样？酸酸甜甜好吃。酸酸甜甜就只有那个凤梨啊。凤梨、橘子、伽马有酸酸甜甜哦，芒果。酸的mangko那个 di sini ada seledri, daun bawang merah. Nah, ini sanyao ya, gembili. Terus ini lopo kau, lobak putih. Ini ada ikan hungmui, iwak kuning ya. Ini iwak kuning-kuning. Ini jagung. 对啊，我现在要剪。我拿出来了。Ini menulis seperti ini. Halo, assalamualaikum teman-teman. Welcome back to my YouTube channel. Balik lagi bersama saya Yayu Cayo, semangat. Nah, ini ceritanya sore hari teman-teman. Kata Nyonya jangan masak terlalu sore. Jadi kayak nunggu mereka pulang baru dimasak. Jadi ini aku mau nyicil dulu ya. Kita masak kuah. Di sini hari ini kita masak kuah sanyao. Sanyao itu gembili teman-teman. Tapi ini freezer punya. Jadi ini Taiwan punya gembili. Terus mereka wis dikupas, dimasukin ke freezer. Setelah kita mau masak itu tinggal dicemplung. Tadi nyonyaku beli jagung, katanya jagung organik yang mahal banget. Nah, ini nanti dicemplung juga. Terus hari ini kita goreng yang namanya lopokau, lobak putih. Ini non halal punya. Terus goreng ikan. Aku pertama mau goreng ikan ya. Soalnya kan anaknya belum pulang. Kalau sayur dimasak dulu kan nanti nggak tahu kita pulangnya mereka jam berapa kayak gitu. Yuk setiap hari kok videonya cuman kayak gini yuk. Lu lah antara gayanya ngene teman-teman. Dan nek seorang ibu rumah tangga nganterin anak sekolah ya wis beda meneh video nih. Itu bukan saya. Kalau misalkan video ini adalah ke sawah ya bukan saya. Utara yo gayane yo koyo ngene bedino yo masak yo tak lakoni. Masak itu kayak kesempatan bikin video teman-teman. Kadang kalau pagi kan kita itu kan sibuk ya nggak ada waktu bukan buat video. Ngomongannya kok ngawur belibet-libet. Nah, ini kuah yo wis mendidih. Nah kita masukin ini apa jenenge? Gembili. Ayo. Aduh, belum lah. Ini emang nggak boleh dilelein ya, langsung masuk kayak gitu. Seperti ini. Isinya kayak topoki ya. Kita masukin. Nah, ini jagungnya juga sekalian ya. Masukin. Nah, sedot asap nyalain. Cái cái那个卖了，山药的地方那个了。好像卖多少忘记了。哪个山药？买山药的地方那个。我很少见这个耶。现在那么贵，我不要买。哦，这个也很贵啊。贵啊。两条多少800了。哎呀，也不会很贵。两只那么小800块不贵哦。然后码头一楼也很贵。也差不多。嘎啦一看2000块。嘎啦一它这有时候卖小的。1000多块。哦，1000多。对，1000块就好了。现在1块就好。
哦，好。但是我怕它黏黏的，太太，不管它了啦。它坏掉哎。这个姐姐喜欢，姐夫喜欢呢。哎，这个一米都很漂亮，太太说一米很贵，不一样，这个跟市场不一样，这个好的一米，太太。啊？没有，太太看了过来。你不要滚太久了。没有，我没有滚太久，闪耀我也丢啊。那就可以了啊，已经可以了。哎，还没，也不是那么快的哦，闪耀都冷冻。这样能上很快。不是啦，我怕一米还没熟也是。我看看这钱啊。我没有丢什么，怎么样有咸？这个也很好煎啦，大家说不好煎，也没有那个没有。那个是叮一下，如果东西熟了再加盐巴。对呀。不用那么急。只有3个人。对呀。煮那么多，姐姐回来要骂。煮那么多也是也不是我哎，我也是听大家的话哦。Nah, jadi masak ini semua atas isinya nyonya ya teman-teman, bukan saya. Ini sayur wes lama banget jadi aku masak. Lobak putih ini wes lama banget jadi yo dimasak. Jadi masak itu sayur yang paling lama. Cek ini 很快熟，太太。不是糯米意面啊。看起来很像糯米意面。Nah, ini gara-gara dikasih kaki ayam ya, jadi kuahnya itu nggak bening ya, kental-kental kayak gini. Apalagi ini gembili teman-teman, gembili itu kayak kental-kental kayak gitu, tapi serapopo, sementing nyonya seneng. Ini tulang non halal. Ini jagungnya mahal banget teman-teman katanya, makanya aku yang nggak mau makan seperti ini. Nah, ini kuah nyonya, kuah jagung sama lobak putih. Ini non halal. Nah, ini matang ya, kita singkirin. Nah, seperti ini ikan nih. Nah, namanya ikan huang mui, iwak kuning. Intinya warnanya kuning. Kan, hoi boi tai xian. 不要trang外面，trang 里面。我里面我有播有那个。有放盐巴。对。什么名字太太？不要跟你讲了。黄，完了我也忘记，什么都也不会讲咯。黄母语。黄花鱼啊。哈？黄花。花讲话的花，黄花语。为什么不是黄色的意思好了，比较简单。黄花语。tambah cabai. Cabai. Nah, sedot asap. Nah, ini godong seledri ya. Pakaiin cabai. Masuk ya. Tambah roiko. Sedikit gula. Sedikit air ya. Nah, ini batangnya masuk dulu. Nah, ini langsung matiin ya, sampun mateng. Nah, ini adalah seledri ya. Oily so yummy. Nah, sekarang lanjut yaitu goreng lopo kau.
atau lobak putih. Ini tuh kue tradisional Taiwan dari tepung beras sama lobak putih yang diparut. Itu ada yang vegetarian punya dan ada yang non halal punya. Nah, terata ya Ci ya. Iya. Siapa yang hapo sabu tuh? Hah? Oh，但是看起来它做不随便呢，它的肮脏啊，掉了一大堆。啊，哇，天！Oh, gorengnya gampang banget. Nah, ini harus matang ya. Nah, ini lobak putih the best yang Nyonya pernah beli ya. Bawang merahnya banyak, semuanya pokoknya perfecto ini boy. Betul dah. Dari itu ya ya. 它没有素的。他们有素的，全部都肉。全部saya jangan kan. Oh, 我煎好香哦，它的味道。Aku juga mau makan ya. Aku tuh kalau ngelihat orang makan tuh aku gak tahan, aku pengen makan. Ini nasi putih, ini sambelku sama telur dadar. Tato itong sih. Tahu puyen kue dadar. Makan opo yuk? Makan telur dadar teman-teman. Bersama sambal. Aku juga gak punya kerupuk ya wis enaknya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nyonya aku tuh bolak-balik bilang iwake larang yuk. Dua itu 800 NT. Kisaran 400.000 rupiah deh. Diomong loreng-lereng ya aku terkena mental ya. Aku wegah. Masak sayurnya ya cuma satu, nggak oleh oke-oke, nggak ono wong. Ya wes lah kita makan ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantap. Jadi aku tuh gampang ya. Kadang itu aku kalau misalkan masak siang itu sekalian ya. Nanti aku sisain sedikit kayak gitu. Jadi kalau misalkan malam aku tuh tinggal makan tak tambahin nasi gitu. Ya Allah. Sementing tuh ono sambel, mambu-mambu telur itu wah. Nasinya ini yang pulen yang bikin enak. Ibaratnya ini nasi cuman sama sambel itu mantep banget.
Sekarang itu jam 7:30. Itu mohon maaf mobil sampah belakang. Ya Allah, pedasnya ke tenggorokan. Ini cuaca malam hari ini ya. Ada Pak Polisi. Kita kelar buang sampah, pulang. Nah, di luar dingin ya, makanya aku pakai baju kayak gini. Biarin ya.